Who you gonna call? Be yourself. Racho le aja chucha me fa solo ya masih usia ya lebih le wa ma fa jasi le ni chayao ya wa fo il fa nga solo ngol cha chu program be ya chalo fa le usul li cha malo le fa la mo ya lo to fa pun mai tu le ni va ngol chayao ya ai masih ol fa talo fa la hotel la company ya awal amatanga le ni tu sanga le lua fe lua fulma lima ya i matua o paanga o whainga wo lau company ma ainga o lau company ya i le folau mai le ne am tanga ni to sanga leo te tonu o tolu vai aso o January ya au tatu yei fo i le masina pito silion taua ya i le folau nga so tatu o tunu le ne am tanga tau sanga fonu moni ya o le angangala le whawhetai e fia moli foi te tonu ya mo pa tatu pa anga uma lava le tau sanga o tua nai a ngai mai le vaiaso o tua nai i le lango pea ma le whai ngā whaataunga ia masani a wale toi fo ia i ngā luenga ia ma onga a alo ma whanau a wale nei tau sanga i sa ilinga o le potu sa lau ia mo le manuia lau tele o le tatu o tunu mo le toi lale nganga le whaftai le sungai matua pule whapea ia lau company ato le management ia molo o to lango fai pea ia awale tato nga luenga ma tato fainga paanga awa fainga faataunga o mana onga le whanau ia whapea fo yo ofisa matanga luenga ia male matato fono whaavai ia awa fo ia whaatotonga ina o lato ofisa ia maenga te itasina mole toil whamalo mal whaftai ia whamalo le alausu ia i le nei tai a aso nga fua matango fie o le tua ia i la matanga le nei vai aso fonu malo ia cha tu te fai fa chalo fa mo le uso ile ni chayao te manatu ia ele si vai nga ole va vai tu fe lo ani cha tu special ia one cha tu lo mo le toi fo il fano ia nga ia ele le ona la fo pe che le uso chala ia vai nga fa bon ia fa tai fonu te tonu o leo te fie fesili pe te mauti no pe te sila fia se meu tu pul tata usala loli ia le ai o te suma ni lau sunga o le sa o tau fesili o tu ia e wala nga mateli toi fei loa ia talo sia ai fa pe mai o le na o laita e ta pena lan back to school e woni fa pe mai ua o la ta pena sana fa buiponga ai afo e te tonu nai tu e fai onto fa buipol tata usal ia te lo e te le le avano fai onto e alu la sangana o la na lasia ia le nei vai ngal tai au o tatu iai le tatu por kalami masani ma le tatu best radio station i tonu tatu tunu talofa FM valvaltesma 5 ia malau company ono le tatu back to school a wata pinanga mo le whanau te tonu ia o le tatu o le au te lenga ma le lau tele o le tatu whaalawi lofo i back to school o le nāua ta atia ma o te tulunga o le tatu Facebook page ia po le tatu social media fo ia i le Instagram, Facebook e le ngatele na o le tatu website ia ona iaila ia o le titilo lau company o le back to school e le na o se tasi se vaenga tātou te titilo nga iai. O le mai tau le o iai le tātou te nuu whono le nei vai tau o le tausanga. O nei le whāpasene. Ia, mali. O le whāpasene mauti noa le leima ma leo ngālo na whaaluina. Ia, o le whaatauina leo mea o ngal whanau. Ia tātou ngai mero le tātou special mo le back to school le nei vaenga le tausanga. O tātou Statler Products, po le tātou brand neo le Statler. So o se o loa tau Statler i te tono le tātou whale o loa te suotu e a ngai atu e tanga iei foi. Se fulu pasene o tau e sea mai o lātou tau masani. Ia o tātou Statler Products nei e iaia tātou super sticky glue, modeling toes mo le whanau iti. Ia o titina po eraser si so o se tu ainga, so o se size, vili penny so o se au ngā.
Ia, walau o tātou e whamanina o toi le nei vaenga, e iei vilipeni e tā ua mo le whanau i le aonga o le malini. E iei le vilipeni au ngā mo le lau tele o Masani, vilipeni Masani. E iei fo i vilipeni ia, e tā ua i so se ofisa po so se matanga luenga whātaita inga, ia o le au vaenga ia le au tusiata. E iei le lātou vilipeni e patino ia lātou ia, ia le leile mata o le pentala le la whangaina. Ia, o tātou Statler Products malava, o loo whapea ona whaaluina le se 10% to e sea mai o lātou tau Masani. Mana tua o le tātou whapitoa le nei vaenga o le tau sanga, man masino o Januari anga i Februari. Lua se fululua o Januari, ia se ia pa ia le aso lua se fululua fo i o Februari. Ia o le titilo na lau company tasi le masina le nā watu. Ngā solo ai ma wha maea. Ia pe wha uma le lei fo i ia tape nanga mole to e fo i ea whanau ia o onga. Paul Pen mana tua. E le whapea tasi le Paul Pen ia ona tutusa i umala ia Paul Pen. A whapea o e te fia i le mata so solo vai ane tai au. Ia o i lalo umatato vai ngai. E i le 0.5, e i le 0.3. Tu a inga Paul Pen e se lava ia o lo o maua te tono tato whaloloa. A wā ia au whainga whātaunga ia. A ngai mea tato pentala. Mana tua o tātou Masani pentala lea vili le mata. Vai ane tai au. Yeah. La foi o toi wa au tonu foi tātou vilpen ia tātou penitala. Lea e mawhai ona sui le mata. Ia pentala nai au ngai le au vaenga ia le au tusi whawhanua o le au tusi ata ia o tu ainga umana o loo whapea ona whaaluina i lalo tātou Statler. Ia wa iai foi lalo tātou Statler ia stationary packages. Stationary packages ia o iei te tonu te tina o peni vali, o peni tala, vili peni, ia a wale whaafai fia ino o le choice a le tamaititi. Ia, e lo su atu e te leto e tau titilo i vaenga te itasi, ia a le nawa iai, tu whaatasi i te tono le tasi le pepa, mo le whaafai fia ino o whainga whaataunga. Saula e le o isa tātou o loa tāua o le o iai le tātou o tunu o Samoa ala whonu, o tātou whiteboards. Tau tu mai nalo le vaenga lea o le soifua maloloina tamaiti. Soifua maloloina tamaiti le iai tonu whaangaina o tātou lau papa Masani le whaangat pensiota. Ia o le isi option le leile na ia o le whaangaina lea po le fisuiai. Ma tātou whiteboards. Ia mana tua le whiteboards e le ise e task free. Ia e le a whaina e le soifua maloloina o alum whanau. Ia, a ngai mai la e le isi mai ngata ua le tātou back to school pe ona whai loa atu. E le tasi se tu ua titilo e lau company. O lea foi wa e le tātou back to school take special. Ia, po le tu lea wa whaapitoa mo tātou o loa teknolosi, po tātou electronics. Ia, wa iai lunga ia tātou PC set, po tātou computer set. Nā iei tonu tātou whalaloa tātou Dell Optiplex 7010 e maua le tātou i3, i5, i7 ia tātou computer set. A o le tātou laptop ia o iei le tātou 5G i5 ia i le 12 gen lona version e nā wa iei. O le tātou i3 PC set sa whaaluina le tolu a whaiva se lau iwa suiva. A le nāua whaaluina le lua a whaiva se lau iwa suiva tā la. O le telemana no ai nāo tātou o tātou tech special whonu. To e sea o lātou tau. Ia a mata mai lava i le se lau tā la nga ilunga le awhi tā la. Peona e tangtanga i atua i tātou papitona mo tātou PC set. Ia afe tā la, ia le to esea nau to esea ia la tau Masani. Mana tua, o lau investment lei lava le nei, mo alo ma whanau. Whaititi ai le anga i mai tai tau langa, i tai mea whainga mea onga, ia ale nae ma e tu ua lea onga, aluatu ta me titi ilona ili mauta man lau. O le nawa iai uma mea tā pena ia ai eio sa ili ilinga, whainga mea onga, ia
e o ngā tonu lava na o lau whapasene le nei tai au awa whonu. Moni. Ia, sau ni vai ngā tātou telefoni. E tasi lava tātou telefoni le nā walu atu tātou special, o le tātou UL Phone Note 10, mai le fitu se lau 5 sa whaluinai, o le nā o whaluinai le tolu se lau whasu ima tāla. Nei mā ia o tau le au ngāmara tau o le neime o le telefoni. Ala na leanga le whaangaina o telefoni, ia, ona ua leanga lau ua lelelei lau taitainga po lau o le whatonuina o lo walo i le au wala e whaangaina i tātou telefoni. Mana tua, lau iei au nanga tātou whale telefoni e mawhai ona tau fia uma isi website po isi uma social media ai mawhai ona iei whataitainga o le tātou student sim ia mo sa ilinga o le whanau mea onga mwainga whapena. A o le tāua lava ia o le telefoni leisi o nei tū, ia ofiso o ta inga malo ma whanau a o iei tono o onga ia po o afo ini mea mana o mia se mea wangalo, a lai iei le telefoni mwhaiona whaafso o tai o le taimi piki wainga whapena, ai ia e tū malosi e whaamanatu ia le tū le leima le tū leanga fo i o tātou o loa nei, ai manatua, o le tāua le nao tātou telefoni mo alo mwhana o whainga mea onga le isi tasi, ia, a whiso ta inga mo le isi tasi, ia, o tātou flash drives, maua tātou 8 gigabyte, se fulu 1 gigabyte, o le tolu se fulu lua, ia ma le ono se fulu wha. Anga e mai tua tātou power banks, ia, o le nao i ele tātou power banks 5 suiva tāla, ia ma le isi tu ainga le se laulua suiva tāla. Fono e le tu mamaina fo ia le tapena fo i mo le toi fo ia o whaiaonga. Ia, mali. Ia, wa ale le ia equipment a whaiaonga ia o tātou o le lei fo ina o lea solonga lea o ngā alum whanau. O tātou printers, suatana tu aolo moa tātou color printers ma so si tu ainga printer. Ia, o printer la iti fo i mo mauta malawa. Mea onga ma emergency sa whanau, lua se lau whasu iwa tā lānau whaluina tātou printer le nā. Ia, au isi tātou printers, ia, nau atu atu lunga tātou Facebook page mo lau whiriwhilinga. Ia, isau investments fo i ole nei tau sanga. A wā ia le soifua o ina o alum whanau. O leisi waenga tā ua whonu maitu. A whapeo le nau a e lau ngā luenga, po o lau a onga fo i, mana tua le au ngāma le tā ua o tātou diaries. Peo na iei le tā whaasua fo i leisi tai au tua na i le lātau sanga ia i le tā ua ma le au ngā o tātou diaries. Mana tua o lau memory keeper lea, e ia tā ia aso ma vaenga pena, ia e mana tua pea ai ia mea onga o ame vaenga tā ua fia whaamawina, au le nāwa iai lau diary, ia e te toi a ngai iai, ia mo le whaamanatu ia te oi, ia i ngā luenga ma vaenga pena. Fono tātou smart talking alphabet po tā poster funa le tautala o le tā poster tautala le nā tolusu walu tāla nau whaaluina ia i le tātou back to school special mo alo ma whanau mana tua a le lavalu teimia anai ia tātou o loa nei o le tātou talking poster ia o le ABC ai ma whai lava o na whaongaina e aoa na o le poster ma le tamaititi. E tautala mai le tātou poster le nā, ia e whamanatu ma aoa fo i lau whanau i le tātou APC, kone sane, waenga whapena ia ma le whaaleuina ia le whaatele, mo alo ma whanau. Ia, whono tatono le isi lau tele o le tātou back to school e nāwa ia i lunga ia o tātou furnitures. Nau iai umai lunga tātou furnitures i so o se tu a inga. Ia, mō alo ma whanau, ia le ngata le nā, o ofisa ma mauta malawa, ia, a wā ia lau o home office, ia, po o lau filing i tono lau ofisa, po o lau po lau staff, po lau department, te vai ia tātou department, o le nāua i lunga o mo le tātou Facebook page mo lou nofo sila fia. Ia, ta tonu fono o le au te lenga le nā. Umalawa le neva yaso o tamu whai tu atu i lunga i an tātou whaalau i loa, ia po nisi fwoi whaapoponga mo le tātou back to school.